Bia Kamal, Male, Läär me, Shirami, Dera Roshmala, Kenaloshmara, Kamwishlwal, Me Charlotte Kejuba, Kukon Gwini Tournet in Kon Tin Chakan, Kequita Salwach, Naden Kon Tin Dit Long Tin Chi Dolmoshikoten, Te Ramkel Medit, Presidential Advisor for Peace, Honorable David Rat Malwalwak, Choten, Minister for Presidential Affairs, Honorable Dr. Banaba Mariel Benjamin, Bill, Choten, Minister for Water and Irrigation, Honorable Paul Mai Dang, Choten, Governor of Jonglei State, Honorable Dinai Jok Chagurpo, Choten, Honorable John Jok Yulyal, Chairman of Nuer Council, and the rest of the members committee, Choten, Honorable Dr. Professor Julia Aker Dwang, Under Secretary for Minister of Public Service, Choten, and all the Nuer members of Parliament, national level, and state level, Choten. Arash Mugwalong Amadan and Shangun Gwasame, their congress, ko Lanhas Malo Banong, Lajanong Ketet, my corner, Loinas taste long, which deep Michigan Guakel, Mich Wichaban Guakel, I take it a slow and medit along. Chiloinat chargeda, Latens loinat, and Mongwa nong a co Shinamad Guakel, a medit along. She just like la non to slot. Misha quart dit to loska. Shikman chalat, Kiamalan chalat. Kosho was there. Chaloina taste. Next corner Nuer community thoknath Tila Chunkel. Ne dial ngaikeja. Kone to con kangwani kia kwar tin con tin gwe ko kangwani kanon kan mal rewich ka South Sudan shumane rewich nuari ngai kone let kan along ko de mal der de tin along re nuari kan tunu gwe kon gati ke tunun kon te shakan kete shigaru torkaja Ray Mala me Tegatan Kere Mala me Charlotte the slash medit Kanwar online Misha Nati te Kel the Chatura can Kel Laja Nyose Tamala Motetan Barwani Tilarwani Mala Shikamishani and Go Shalel intra Nuer community dialogue for peace, reconciliation and harmony. Shira loin mara rewilal kere wi South Sudan ko mi kwardi tik nyur kel lat kamal dan de bere community ka la ja nyu dan go chamal cha janok dien guj bonere konten chum malama chikan utin kanas ti did long de gon la shir kanat dit ko dien shir ka dab ne ko gwasken ke position tin daga tan tekanyal ke top politician ka top adworking man bokil that kan long ko ko den na stake on yam de rewi ka South Sudan ci jortu ko ci woten bo re mala mlunu amal rewi South Sudan muduma rewi loka ki rewi lol nyu de jenu de malba de tere which South Sudan keliu na me amugwa long ko de nas de kanamat de mal de jalat ka de mal de reten kamni dur karwade kana kam which karwade mugi kone no malbere tan ci ma cha gora gwasme intra Nuer community dialogue for peace reconciliation and harmony mukana bin gwakel cha mal cha de jek mishina kul bin gwakel ba mal dan gorka ba je kul jek bana kul wa gon to koken
shika roja dana chala da lungo de la let long ane ideal chala do mishi mal mi te re community ka kela mo de community mo ba dera mal mo de jawo ka community ente ko ken ka roja dana let ken ko ken o de na woni amde ke de na jalede to to ka rwani to la gur ka ba la let gwada dana ci na nyur kel en wo ci kwarti nyur kel ki roy ko de na wo marede ko ngai kono te ka goj ke ngwan ci duer kam na nat to kwal goro ba ka pel din kwal chore cancellation ko to bna let kel ko na re mala ma bid tin man gwa sabe kwar kon tin tin le bum ngai kon ka ngai kono ne dial ko ken ba gwada kon tin bo let ken bum ba ko ta ka gwadan chai latin ko de mal de jabe de re wedu ke der nas de kalas gwas kele de kwal goro mishi community che chongwa kel garwade a chero mat be goro ba malan chin non karwade be le nyog ba kane ko ken na me ajen leer gor ke de kam kondial min no je mi jiram kel mi jidit ka gor jo de chong kel ka Nuer online ka re mala ke re lerin kon nonga bi gorjen de subscribe jero jadana gorge de non kon ka mala ka law Nuer community man dana tere wi ka junub ke man chala re wi ka juba ko bowa wi indir ko ken be mal be tekaya ko sha roja man sha jeling bi ateka mal ko jandana gor kon diala gwana mal nono tay ka mal bye bye